awareness camp khaijagmani pandani achufang borom ganang EM fisheries Rajesh Tripura narwai okra borom ganang chini samung chari phanga dong okra Purno Chandra Jamatia Paisho pejak narwai motomong borom ganang EML ares takut borom jandiyang Paisho pejak tai khorokcha chini EM thangkarung tai sikla naikarung angpayung Suhel Dev Burma tayoro joto MDC sini CU sini journal chairman sub journal chairman sini officer sini bank North East Small Finance Bank ni journal head Mr. Onop Sina tai media tai or five shop nai joto takope bokoksong thasing chini borom ganang MDCs kabangma wana jagmani kok sai thanga norong ni thani je loan dinan thangthani boni pas je experience tongo aborono sai thanga rin melani ko gaforo sung motamoti khashika কৃষি মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া তমানি আপরো ঋণ মেলার মান সময় চিনি এডিসি হাফাং তাই বুবাগ্রানি নাহার মুম্বাই ও লাকাই जों बानि बा लाकाय रिनानि नर्थ इस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय जों कक साबलाय मानि अबो जों रिट्राकनो नाहारिनो याकुं मुसुरलाय दङ जों बुसुक सुद चिनि करि बिग्रा रकनो रांख पैसाव बाचारिनानि बागै बरगनो लाकाय मानखे बरनि रांख पैसा हामनाय बरनि नु खुंजानाय बर रां पैसा आजि माननाय मिनिमाम लाकायनि सापोर्ट माननाय ताइसिं चिनि अनो चिनि सीईओ साका जे 50,000 नि चिमि अप टू 10 लाख जरा ताई vehicle small vehicle बादे ते 5 लाख जरा हके जों आबोनि सुद एडिसि जों बियार खायनाय आ सुद न नरग्रना नायया आ सुद जों एडिसि हाफांरिनाय आबोनि लगे लगे आबोनि से गोबां जों पुइला ककचा प्र चंलायमानि 50,000 नि सिमि 50 लाख जरा फानो नरक नाय मानो ताबो गुनाय मानो फिया आबोनि से गोबां के नरक सुद मारिनाय नरक आबोनि सुद पेमेंट माखायनाय अबाहायनाय एके जों फिशारि इंडस्ट्री ARDD अबाहायके चारटा डिपार्टमेंट ने तुई जों मेजर हेड सनामै ओ लोन दिना नायलाय दङ पुइलानो जे लोन नानाय रक गोबांमा प्रश्न सोङो लोन बाहायके माननाय लोन नानानै ताम ताम क्राइटेरिया दं ताम ताम कागज लेखा नांनाय कागज पत्र नांनाय आं जों जे कक चाबलायफोर महाराज बाय कक चाबलायफोर जेमन रन्दी टक पोल्ट्री country chicken ARDD ni je ni musuk bucung dai rikha takhum bu dai rikha pun bu dai rikha wak bu dai rikha ke loan mana mo chungne loan nana ni hnai ano wak loan de hnai haino nung kagos potra jama ri phangwe chungno rong loan ri maiya at least ARDD department ni fish nini poultry nini piggery cattle eke nini gottery প্রত্যেকটা টক পন
takhom musuk rinani bagai chini ARDD department chung entrepreneurship development ni 3 din ni course khayo bahai ke takhom rinai nang siang ke nono bahai loan rinai bahai ke wak rinai modern scientific process bahai ke wak rinai a wak rimani ni kun thani certificate chekari ke nono bahai loan rinai thik tok takhom pon wak musuk o kaibri kaiba norok jodi kebu loan nana nehike norok joton saimane sub journal jomar na nangnai norok application through journal phaine headquarter phaike hake chini PO ARDDO thangnai sekang proposal je bo kaisa project rimani application chini dana boneda viable project tong viable anglai jade aboni loan rimani viable means nung loan na khake loan bai rang asanai achai mannai de mani abo chung naina nangano rang achai khengi sunung abo bai thangnani asol to nung rina nangnai suchi chung rina asol to nung kipili rina nangnai ble abon bai nung je wak to pondui tong abon nung kaham ke ri de mano aboni project submit norok makhainai viable project abo chimiya chung entrepreneur jara tongnai kaham entrepreneur rokno chung selection khainai tai progressive farmer je ageno riui tongo rinani rungo rinani siu phio bun thani financially support karini bagai boba chaimaya bo wag rimaya tog rimaya pon rimaya abhai rona chung first priority rinai dui tai kaisa hake aboni bagai chung uskhangni chimino chung jot je jagawa chini leaders rono chini MDC rona chung sabai kha even chini kisu journal chairman rona saka tini narono sai rohor tini ni chimi tongmung ARDD department ni tok ta khompon musuk rinani ba abono tini norok judi loan nanan hinge tini norok application kali chini ARDD department no norok entrepreneurship ni southam ni kaisa training tongo modern technique scientific technology bahai ke tabo musuk rinai tok khom rinai pon rinai wag rinai awo certificate kari sara sangke bono norono loan rimaya clear kok ARDD department ni aboni porichin thani bonni bible nungje abo riwi ranga saiman kha nini income generate ungai abo hai hinke chung project judi appropriate project hinge ke chung abono select khaine noro jesuk kabang fan phaidi chung cha tyoknai norokno kabang pu chung rinani bagai same industry dugan rok business chikon business na ro bahaino kintu chung nayo dugan khayo business khayo chini subjournal journal rok ni chini edition kono license kare edition bishon rok baniyar khaitong business khaitong chini edition license kare kintu edition trade license jodi karen ke kono baniyar khainai tini chimi ke dolainai license na lainai কিন্তু এডিশনাল লাইসেন্স বানিয়ার খাইনে কে এডিশনাল লাইসেন্স নাংনাই বছর চিনে এডিশনাল লাইসেন্স আবার রিনিউ বাহিনী খাইনা নাংনাই ইচ এন্ড এভরি প্রজেক্ট নর যে প্রজেক্ট নরক যে বিষয়তে লোন নাহার নাহিন তো আ লোন এগেইনস্ট নরক প্রজেক্ট মা খাইনাই প্রজেক্ট খাইয়াকে নরনে ভাইবিলিটি চিং বাইকে সাই মানে রনা অটো রক নেহিকে তো নিনি project nangla kintu kisu chikon kisu okorongke nor nichoi project nangnai norok abo bank bai ba department bai norok jogajog khaide tasing chini Mr. Anup Kumar Sina Bosaka 1917 BCO ও ব্রাঞ্চ চেংজাক মানে নর্থ ইস্ট নি শালকা বাবাই হাস্তিনি সিংহাই হানি বসারক রইক বিগ্রা রকনো বাইকে রাংখক পয়সা চারিতি সেই মানে নে বরক 215টা ব্রাঞ্চ সারা নর্থ ইস্ট বরক স্নাপে আবনি বিসিং 9টা ব্রাঞ্চ ইনি ত্রিপুরা অলরেডি এক্সিস্টিং টং অলরেডি 9টা ব্রাঞ্চ টং চিনর কিন্তু এডিসি আমচাই রগ তাবখানে ব্রাঞ্চ করে আবনি বাগে চিনি জুনালো প্রটেক্টেড জুনালো চিং
kaisa ke tabo branch khulogo nangnai ar je loan nanai each and every je loan nanai borok to nichoi branch behind bank boy account behind ma khulai account behind norok ma khulok nai aro north east small finance bank even botai Mr. Anup Kumar Sina botai sing shaka kabang ma scheme tongo chung just কয়েকটা স্কিম বাই जों तब चालू सकांलाय दङ गोबां मा स्किम दं बरनि थानि जों फाइनान्सियेल जों तेबो गोबां मा बसो कास्टमाइज स्किम मा कास्टमाइज बो खाइमानो जों अरो ताकलाय तामो दाखा होम स्टे बो हायनो दाखा आइडिया होम स्टे नरक नुखना मेघालय रगो सिक्किम रगो नग रगो बुइनो नारय रगनो तने मुथुइचारी रह काहाके बरग इनकाम खाइ टुरिस्ट वारो अबाहिने बगिनि चिनि त्रिपुरा अबाहिने जों अबो कायसा चिनि सिक्ला सामुंकरि सिक्ला रनि काय बगि कायसा इनकाम जनरेशन नि कायसा पॉसिबिलिटी तंगनि जों होम स्टे न बाहायनो अबाहिके नारखा एके तुरुक आगामी दिनो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर चिनि बरकनि चिनि पीपल्स नि जुदि रिक्वायरमेंट तंके जों बरकनो रिक्वेस्ट काय कस्टमाइज स्कीम जों सनाम मानो मसो फरानै पैकेट खाइने फानो मुया करान खाइ पैकेट खाइने फानो बातिमा करान फालनानि फानो जे कुनु कायसा जों आबाय कस्टमाइज खाइमानो किन्तु जों ताबो पुइला जेहेतु जों माने जों अबाहिकेनो बुबाग्रा बाय स्टेप टू स्टेप वन शॉक लाइनो सकांलाय बरक नबो आर नरक अंडर एस्टिमेट बुता खैदि बरक बो थुं तंगाया जे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रक फाइनो माय बरक हाइनो फाया बरने थानिबो तंगो जोंनो चिनि आरो तिप्रा सारकनो मुथांनि मानाने चिनि जे सानै तंगाय रंग मुथांनि मानाने हाय फान रांनि फान बरने थानि तंगो जों बाहायनो चिनि चुकसाक नरंनो मुथांगानि चिनि नाहारमु तिप्रासानो मुथांगानि चिनि नाहारमु बुबाग्रानि नाहारमु नरंनि रां पैसानो बाहायके जों कुचुबुति साइमान इनकाम जेनेरेट खाइमान आबोनि बुबाग्रानि नाहारमु गाजै जों बाहायनो बोसोर जरातै फानरुइ रिमान जोंबो जातियगनाय तिप्रासारनि बागै बुबाग्रानि बो अकगनो बुबाग्रानोबो आसो फानक्रेता संदि चिनिबो फान तंगो मोटामोटी जोंबो आ फानबाय सकांगै थांलायने ताखोते बखसं हेके ताइसिङो चिनि एमडीसी सामानि साबजुनाला काइथाम काइब्रै इनिशियली जों आबो सालायग्रा मानिसे इनिशियली जों जस्ट आबो साबजुनाला काइथामरावै तो कोनोया पुइलो जों चंलायखा प्रत्येकटा बिसियावनो जों 100 जनानो बेनिफिशियारि खायनाय होननाय जों आ टार्गेटनो थांलाय दङ जोंनि तैबो कक सालायनो नांगौ ताखुतेबो खसं ए अबनतियै कोनो वान सुगमं हामिया वान सुगमं खायजाकनाय कगिया त्रिपुरानि हिस्ट्रियाव पुइला गोबां मा कुना तिनि बरफ खायजागो जागो अबनो बेलायखिनि इन्टारेस्ट बाक्सा चिनि एमडीसी रक्सो बाक्सा मोदमा नरनि साइड बाय हायके जत से ताबो लोन हगे जतन माना मोचो किंतु चिनि लोन रिनानि क्षेत्रे चिनि कंडीशन हगे जों जुदि सुद मा सुना जा सुद सुइ दं हगे आबनि बाहायनो चिनि हाइखे जों सानबा हाइखायै नरनि प्रोजेक्ट बो सामो माखायनाय नरनि बिजनेस नरनि एंटरप्रेन्योरशिप नरनि प्रोग्रेसिव फार्मिंग रक बाहायनो नर आबो बाइबल अंगनातै जों अबायखिनो नरनो लोन दोनाय आरो जेसु मानसा जों आसुनो रोनानि जातियनाय थेनानातै कक सानाय दं महाराजाबो फाय दं आसुनो अंशतन जतन हामबाय खुलुमबाय।